Jotono sobani sibai tini seng TPF ningai kaisa kokturni bustang ma phaimani khangke sini present situation tei kabang ma kok butang tongo tei buskang ni samung butang no tei sini kabang ma kok butang saklai jaknai tongmani bagai seng tini nirungni jotoni buskango press meet ma khai okay tini seng press meet ni puila wano sini 21 tarik je soba kaisa o hawan nangai thangmani sangha bono soba ni hannai soba kaisa nangai thangmani abno tung puila selengma singsa lasima singsa tei pelai kheno naslema singsa gotna hanai sing TPF ni bukhak tei saklai tani khangke 21 tariko je incident ningmani aro nukja kasrai srai klaigai Mizu Convention by Nagori Suraksha Moncho ni bumungtei continuously borok 5 days movement klaika protest movement klaika Bruce settlement tege te abono tege borok highway khamani pore sini innocent borok horoksa fire servicemen no nowo kipil pro attack khaimani obotro belaikena otri prahani katal ko thmaya abo 70 years ni kaisa joto ni buskang te waisa proti pholi dongmani si abo te waisa focus ngmani si abne bagaini o kotna no sing katal khlaigai sing buskang man haya 70 years ni focusing te waisa sing no reminder khlaiphi ni ka abne bagai o kotna no puila ang government no belaikena o samung no tei state government ni puila ang nukjagaro sing TPF ni phokate ki sing nugo state government nomno fully tackle khanya tongmani aba fully bear thonuka tamni bagai failure kha abno sing kisi sa siri on behalf TPF ni pokhate ke sing kisa share khainai te state government abno diste person khai Nagori Suraksha Moncho by Mizu Convention or nigo Burudi settlement no tei oppose khlaitu tamni bagai oppose khai state government abno clear jawab rimaya te state government abno clear diborokno abno step na harimaya tamni bagai buru settlement ni bangai je jaga wo central government state government te buru senior je settle tongnai ro moharaja bai tei borok a jaga wo joto abo accord tungsa abano implement khain thangthani go tei sabni oro objection rojaknai ni rights to state government je jaga gosika central government je jaga gosika je jaga sini buru orneo sornati hanai gedakma ma tokani test bosono moi borok gosika Tesing on behalf ti prahani joto ti prasani representative ngai seni ti prahani bukung bara joto gosigai sing bubagra no representative khaigai sing bone bisinti khaigai bono joto accept khaika ingaro jaga tei objection do manai sabni odhikar tong inge omati haike onodhikar chorcha khainai no state government kono step na haria ba kono action na haria abo puila failure state government number 1 number 2 a jaga wo Mizu Convention by Nagori Suraksha Moncho je abno protibad khaigi movement khlaimani a movement khlai thani go state government borok by strongly discussion nangmani kinto strongly borok ni discussion kri borok abno teibo sujog rawai tongkha je borok ne a movement no teibo sanga khainani inke o jaga o sing nukjago state government totally failure holia state government ni tamoro yakto aro tammo yaktong tamni bagai abo haiklaigai sujuk rojakha soba khainani te soba khainani jotoni odhikar tong lockdown soba khainani odhikar kre abo ngai maya lockdown phana soba khainani odhikar tong kabangma political party ni leaders roksa lockdown soba khaimani saya abona ang TPF ni pokote ke ek motia lockdown phana borok ni motamot prakash khainani bak sadinota boni speech freedom jotoni to khaimano fiaba tangai o speech to boni legal side de to na legal factor de na illegal factor de abni tani justification khaijali te abno te itamne action na jakliya or jaga totally state government ni failure sing nugo ike te kaisa sing sane musugo Nagori Suraksha Moncho bai Mizu Convention Nagori Suraksha Moncho ni bemungtei o tripra hawoti ne katalia obo bhare bar ne borok o tripra hawo kaisa illegal act criminal speech
continuously borok khai to mani sang nobui abani against TPF already court of sorry sang PS of diary khaijak nogri surakha monchoni leaders ronoti tei rajyapalo bo sang saklai rajyapalo bo memorandum submit khaijak abana action naganani as soon as possible abani action naragdi necessary step naragdi kintu government aprobi nilar tongo that means government borokno susuk rowoi na tongo backing rowoi na tongo ar clearly nugjag getabo koke haisi government borokno directly borokno susuk roya fano indirectly borokno susuk rowoi to abo clear fai ge tini government indirectly borokno opportunity roi tongmani phole tini tamung khangkhangkai sini borokni langma kamakha te aro tong kesang sa kesang beba kamakha belaike tungpla laijak tongko song borokroni ohani besarokni ingkaro sing temanu Mizu Convention bai Nagori Suraksa Moncho borok sebabu sing siniya o tiprahawo Mizu Convention o hayake Nagori Suraksa Moncho o tiprahawo boroni tamu bhumika tong tamu daitto tong tamu odhikar tong sing tini joratui abono saisi maniako abni bangai je Mizu Convention Organization hayake Nagori Suraksa Moncho o tiprahawo boroni tamu duty and tamu responsibility tamu rights tong poila abo sing clear ngraya state government baike borok no orni kok sanani sujog roi tongkha tini singsungnai TPF illegal intruders ni against soba khai tongnai 2014-30 June ni simi tini Supreme Court NRC case khai tongnai jenggo kok no sanai tini Nagori Suraksa Moncho ni bumungtei o Tripura hawo movement khai tongu buru resettlement ni against or clear de nubjag tini ohani busa sini buru refugee hanjaknai ro India ni hani India government ma goseka borok Tripura hani salsa tongmani state government ma goseka Tripura hani salsa tongmani state people joto no yasa khasin Tripura hani salsa tongmani oro borok kebeng nai seba tarmane borok state ni borok ya India ni borok ya borok basini bosong ni borok ya apni bagai borok kebengu aro ni clear phayu je borok illegal intruders sengtewisa sapigu borok illegal intruders o Tripura hani apni bagai ne Tripura hani decision India hani decision no borok objection ro okay illegal intruders ni tongthai borok Kanchanpuro de na Tripura hawo de na India hawo illegal intruders ni tongthai custody bo detention kemo ke borok ni jaga angka detention kemo si tini tumong ne NRC implement khangke as per NRC ni mutabe Zepro identified kaijangnai this is sababu BDC sababu as per Indian Constitution Article 6 1948 19 July ni pore phenai bor illegal intruders apro Nagori Suraksa Moncho ni khoroksasak a NRC wote retikino abonok sigoi de kiri woi de osobano baseng sakha kabangma prashna phai te kaisa Mizu Convention no angsangani musu Mizu Convention ni bumungto ore illegal intruders no bayap khagoi phan rogoi oro Tripura hani Tripura sarukni sobawo ongkarito aro sang fully nukjagu o hawo illegal intruders obhaine seni Mizu Convention ni potike boti hana sason sason khanyani phaikana abne abne against hani busani against basago o hani buru resettlement tam potito sangkhana ka Kanchanpuro tar Kanchanpuro renani objection boroni soba tabak प्रश्न फायो Kanchanpur sabni ha Mizu Convention ni ha naki illegal intruders Nagori Suraksa ni Moncho ni ha naki Mizu Convention ni hang tong khangke Nagori Suraksa ni Moncho ni hang tong khangke pro de bopro ni simi Kanchanpur ni ha o yar se simi sabunero ni ha bagra apne pro de poila abo haila pani nukje ya tong mani dini nukja kha abo kaisa chini sungsani basau kaisa evidence sangkha tabak phairi thine ni nukungni ko thine ni nukung khorsa fire serviceman boni poito khlaika ang khorsa fire serviceman ang kaisa santi peace tamrai santi rokhok bahini eka abo hai borok kha kotor bai khlaigoi boni duty khaithani o duty paigai nogo phaimani bai khlaigoi details jari put ma mani kokno sai kintu apro borok bono lama kas calculation kok soni kokya bai je bono aro togui pal togui butharkha teyar nigo Tripura sa jat no nasle goi communal language thepa goi je bono tok thamani abo
दुनिया नि जतन स्ले टेररिस्ट नंबर 1 नक लाइखा अब सुरु कम्युनियल या अब टेररिस्ट बर अहानि बसारे बसाया आदु बरंनि ताबकसि परीक्षा फाइनाय बनि सकां बर अम हाइके एक खाइतमनि क्रिमिनल एक खाइतमनि अब टेररिस्ट नि साम आबनि बागै बर अ टेररिस्ट नि सामुं खाइनाय नागरिक सुरक्षा मंच अ त्रिपुरा हाव इलिगेल इंट्रुडर्स जे सुसन शासन खाइ फाइतमनि साम्राज्यवाद जे साम खाइ फाइतमनि आबो ताबो साम्राज्यवाद सिमि बाथागलिया टेररिस्ट थांखा इनके आबनि एक्शन स्टेट गवर्नमेंट सिमिया केंद्र सरकार नि दायित्व फाइसक फाइखा आबनि बागैनो आबनि एक्शनो त्रिपुरा हानि बुसारो जतनो इंडिया गवर्नमेंट नो अबनि टेकअप खाइनानि ते स्टेट गवर्नमेंट जदिनो टेकल खाइमे खाके स्टेट गवर्नमेंट पदता खाइथु स्टेट गवर्नमेंट टेकल खाइमाके गाहाम के नाइथोके खाइतलांथु खाइमे खांखाके स्टेट गवर्नमेंट या तानि बागै अमहाय साधारण सिनि बरक इनिसेंट पीपल नो अबहाय खाइगै सुसन शासन टर्चर खाइ दं गोबांमा इशू फनुगै आबनि बागै अबनो जों फुल्ली अपोज हलिया कन्डेम हलिया सेलेंगु अबनो जों सेलेंमा संसांजाका अ सेलेंमा संसा अ हावो अधिकार गरै तारि खाके अ हानि बसा टिप्रासानि सि अधिकार और बर तंनाय बर सानाय बाहायके जों तंनाय आबसिनि अधिकार अ अधिकार निरनि याक रनानि केबन अधिकार गरै आबनि बागै अधिकार चर्चा ताखाइदि अनधिकार चर्चा खाइखे जेसक दoi थांनानि तंमानि आबति स्पीड नाय आबनि बागै बार सान आबनि बागैनो जों एनआरसी केस खाइतों और इलिगेल इंट्रुडर्स रो साम्राज्यवादी जेर सुसन शासन खाइतोंमनि टेररिस्ट खाइतोंमनि क्रिमिनल एक्ट खाइतोंमनि आबनो दाक्ति अरनि नरनानि बागै गेताबक जों तिनि खनाखा मियानि सिमि जों कम्युनिकेशन खालायखा थैनायनि नुखंबाय किन्तु ताक सदै एफआईआर खालायजाकियाखौ आबनि बागै जों तिनि धर खालायै टिपिएफ नि पक्ष थेके जत बरनि नक नुखंगो थांखा जत एफआईआर जत रेडी खाइगै बताबो एफआईआर खालायै दंगयो बनि बिहिक इंगै आबनि जस्टिस नि बागै ते जों सानाय टिपिएफ नि पक्ष थेके बनि अ थैमानि सय जस्टिस माया झरातै सिनि सभा कतर ओंखारनाय तेबो जों सागो टिपिएफ होम मिनिस्टार सेंट्रल होम मिनिस्टार नो गायनोनिनो जों चिठी सैनाय मेमोरेंडम सबमिट खाइनाय अबनि फुल्ली आबनि टेकअप खाइनानि ते आबनि स्राय खाइगै आबनो बुरु रिसेटलमेंट नो काहाम खाइ नायथो खाइगै दाक्ति रोजाकनानि और ने बुरु रिसेटलमेंट नो बा स्टप खाइनानि अथवा डिले खाइनानि बांगै और ने पदरे पद राजनैतिक जे ताबक जे सोलै दंमानि आबहाय और ने केबो सुजुग मानानि अधिकार करै ते केबो सुजुग रोजाकथों अबहाय होम डिपार्टमेंट अबहाय खाइगै प्रॉब्लम क्रिएट खाइतोंनानि बा प्रॉब्लम न सपोर्ट खाइतोंनानि प्रॉब्लम न टॉलरेट खाइतोंनानि उचित या आबनि बागै आबनो बसं क्राक खाइगै अबहाय आसुक लासिमा संसा सामुं जिनि अहाव हानि बसाततै याक रजागै फैमानि कंटिन्यूअसली अबनि जस्टिस मानानि तो लामा करै जस्टिस जों सालायो मोमबाति सकलायो मूवमेंट खालायो 70 years of मंगसा अबनि रिजल्ट एक्शन करै आबनि बागै आबनि एक्शन आबनि रिजल्ट टीपीएफ बसकांनि सालना हारै दंगो टीपीएफ बको बैसगां साया सामुं बैसि खायो फियाबा सिनि एक्शन नो बसकांनि सालसानि उलो नो नुकनाय 25 तारिख नि सिमि सिनि सभा सिंनाय 25 तारिख तिनि 23 खाना 24 सनि 25 जों तिनि जतनो साख्लायो 25 तारिख 12 घंटा ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साख्लायो 25 तारिख ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साख्लायो तामनिं खांखांखै थैमानि जे विश्वजित देबबर्मा जे बुथारजाकमानि आबनि जे बरक बुथारखा आरो जों मुखा गोबां मा बरक लाथाबाय तकमानि भिडिअ आ दागागो जे बुथारनाय र जतनो दाक्ति 24 घंटानि बिसिंगो अरेस्ट खाइजाथों बरकनो फांसी अर्सिमा खाइनि तामनि खांखै अबतिहाय द्वितीय बार ते अतिप्रा हावो तागोतेटों आबनि बागै जों बरकनो सास्ति रोजाकमानि नुगिया साकसरातै सिनि सभा कन्टिन्यू दंनाय फर्स्ट स्टेप 12 hours strike all पिकेटिंग सिस्टम खाइजाकनाय आ पिकेटिंग सिस्टम नो जों खाना साख्लायनाय गायबिसक सेन्टर पिकेटिं दंजाकनाय नंबर 1 नंबर 2
Sini soba abo first soba second step जों बनिपरि तामनो हारनाय जों आप्र साख्लाय फिनाय अब हायख्लाय जों sini demand जे NRC नो दाक्ति implement खायनानि बागै CA नो full wipe out खायनानि बागै जों जे demand continuous किताबक सोलै तंमनि आ demand बुलोगि व तंनाय ते बिश्वजितनि जे justice abo 24 घन्टानि बिसिङाव बरक तमंनो रमै बेबा बरगरि सुरक्षा मन्च ओ तु organization leaders rong dakti greptar makhainai obhai khlaigai samung tang tongmani bagai borokno terrorist gusna makhainai tabok je present biju convention leaders te nagori suraksa ni leaders rong borokno terrorist gusna makhainai te organization no ban makhainai hayake oti prahawo te bu terrorist criminal act solino tomung government abna step na hayang khangkhei salsa am जनता अबनी जवाब रनाय अब हाय क्राक खाई जतो पब्लिक नि बखावो रेडी इंजाक तावो अबनि बागै सतिनि थै थांनाय नुखुंनि बरक रगनो जों खाखामा याफारिया सबानि सेलुट याफार हरो अब हाय दफा सातक जाकमानि तिनि सैटेलाइट नि तलाव तंगुई बिश्वजित हाय हजार थाउजेंड सिक्ला बोरै जेराय अक्रा बुथार जाखैमानि आबो तेबो फोकास लिखायखा बनि बागै बथैमानिनो जों खासाव बथैमानिनो जों खाखामो खाखामानि बे जोंनि डिउटि पाया डिउटि अबहाय सामखाय तंनाय क्रिमिनल न बरनि याफां यारों न थाय आबनो सिन्ता बुंगो नाहारनानै थाङै दं आबनि बागै फार्स्ट स्टेप तिनि टिपिएफ जतो थाङै बनो नुखुंनि तिनि जरातै नुखुंनि कोनो एफआईआर करि नुखुंनो एफआईआर खायनि रां बाय साख्रि बाय बरकनि लांमानो तुलना केबु ताखायदि रां रगै साख्रि रगै तंकसां तंदि हनै केबु अमहाय कक सामानि अजरागो सिरि बखानो केबु खाकसांमा रैमाया आबनि बागै तिप्रा हाव 70 इयार्स बुथार जाखा साख्रि रजाखा बुथार जाखा रां रजाखा अबहाय के सिनि लाइफ कैसा मानैनि मूल्य के फुनु जाखैमानि अबसिनि आत्मसम्मान हानि इंफैमानि आबनि बागै तिप्रासा दफातिनि सिसाखा ओ आत्मसम्मान हानि नो जों गसिया सिनि लाइफ नो सिनि लांमानो साख्रि रां बाय केबु कम्पेयर खाइमाया साख्रि रां बाय सिनि खानो मेथे बिमाया आबनि बागै लांमा कैसा सममानि आ लांमा सममानि जे मासुल ते जस्टिस आवश्यक जरातै जों मायासा अति प्रहा कन्टिन्युअसलि सबाव अंखारनाय ते कैसा कक्सनान मुसुगु जों खोनामानि मोहन सिंह जमातिया हनै खरकसा फायर सार्भिस सब ऑफिसर दामसरानी फायर सर्विस नि मोहन सिंह जमातिया बो डायरी खाइखा केस डायरी खाइखा विश्वजित देवबर्मानी इंगी आ बो केस डायरी खाइमानी बाय ताबक जरातै खरकसासी रमजाखो सभा रमजाखा दीपंकर देवनाथ ताबो कास्टोदिगो ताबक प्रश्न के हाय बेले के हामबाय मारगो सिनि मोहन सिंह जमातिया सब ऑफिसर फायर सर्विस दामसरानी बोदर केस देवनाथ ताबक प्रश्न के आंसर गोबांमाव बुजाकमानि दीपंकर देवनाथ खरकसा कास्टोदिगो सवै थुमाबाय सबानो मुथादैमाया जस्टिस नि आबनि बागै जे बरक करनिगो जतो लाथातै इतिसाखा ते जे बरक रखनो ऑर्डर खाइका मिज कन्वेंशन बाय सो नागरिक सुरक्षा मंचनि जे लीडर्स र बरकनो जतो नो आइननि बिसिंगो लीगल एक्शन नाजाय सजरातै सिनि सभा सलिनाय अबखा सिनि 21 नि इंसिडेंट नि मैटर ताबो तिनि तै कैसा अमस्त फैबा तै कैसा लाने तो कैसा सुनो टीपीएफ कोनो बरक निबो मंगतै मेंशन एफआईआर खालायनानि आबो कोनो उसिटिया तामनि खांखे टीपीएफ आरो नुगुइ तंगुइ ड्यूटी बरक खालायनाय बरकसा पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जेटिया ऑर्डर खालाय मूवमेंट खायतों प्रोटेस्टरि बरकनो आइडेंटिफाइड के बरक मा खालामनाय आरो कोनो बुमं मेंशन खालायजाया मेंशन खालायजा जे जॉइंट कमिटी नि ऑर्गेनाइजर नि तो कमिटी सुरक्षा मंच बाय मिजो कन्वेंशन बरकनि तो ऑर्गेनाइजेशन नि मेंशन खायजा ते जतो बरकनि जे इलीगल जे वर्क क्रिमिनल वर्क आबनि एक्शन ना जगोन Llamaron te es un que todo
144 कर्फ्यू जारी रिजार्ट तंगमani यागो बाहायके बदर बदरके जे चबक खाय ऑर्डिनेंस का बरक बुथारका ते थिनांगो निर्मको बाहायके नुहुर आबर थिनांगो बक्तुंग पास हिस्ट्री जों रिमाइंड खालायनाय 144 जारी अब सिंपल तामहासिनाय एक्शन सिंपल रूल एंड रेगुलेशन बा लॉ एंड ऑर्डर 144 निस्लाय तेबो कतर गोबांमा आइन दारा दं एज पर इंडियन कन्स्टिट्यूशन जे जागावो इलीगल इंट्रूडर्स रो केबनि हाव थांगै हा दखल खायमाया हा सासन इलीगल इंट्रूडर्स चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट व पॉलिटिकल राइट्स नागैमाया आ जागावो सी इंडियन कन्स्टिट्यूशन आ गोबांमा दारावो नॉट ओनली 144 अब हाय दारा कतरमा तंगमानि बिसिंगो सी त्रिपुरा हावो illegal intruders ras khai tongman ke 144 no sabainani tamba amba simple matter sabainani abo tali sabayang nai bro 144 no sab mane nai ba karon 144 jari ro nai le sabba dino ti praha 144 ya article 1 2 3 4 joto si violation tong khagani 144 violation ngan tam tong te baki anmang ti prasarok sisana ni jora 144 ro ongkhamaya amo tini katalni ko gya o ti praha border cross khai ge ti praha ti prasani तखिरायनि नगो गुबुन तकमा कसम फाइगै बाग्रा सामाया अब तेबो आर्टिकल कत आरो सि साइतं फाइखनि 144 न सबायनान ताम दंबा आबनो कुनो असाभाबिक बेपारिया बरुं थानिबो स्वाभाविक बेपार एंनायनि बर कारण इलीगल इंट्रूडर्स बर कुनो लीगल एक्शन लीगल न मानिया किन्तु लीगल जस्टिस नि बांगै लीगल डिमांड नि बांगै 144 फानो पब्लिक डिमांड खायनानि अधिकार दं आंगाबनो अपोज खाया किन्तु आ बरगले आदु की लीगल सिटीजन देंखाबा बरनि डिमांड की लीगल डिमांड देंखाबा लॉकडाउन आंदोलन खायमाया आबके बुतवानी को लॉकडाउन सभी चले तो कोरोना वायरस लॉकडाउन चले तो अमेरिका वो बुत प्रेस मीट लाई यानी नांगमनि कमिटी हाय टीपीएफ न तेगी सारा तिप्रा बरगलो आवर लैंड आवर राइट्स आरो बगैनो एनआरसी बसं केस खायो सीए नो अपोज खाय केस खायो Passport Amendment Act 2015 no basangtaw Supreme Court case khaidong Supreme Court ni case kabangma boro kabangma rajnaitik party Supreme case ni bare me kuno saimanya ya phang busuk sia oino TPF ni Supreme Court ni case no tegi kok sanai baksa saidong yanke boro dofani neta honoi bomungna oi kabangma boro committee haiklagi TPF patal pinani Supreme Court NRC case no tegi ya phang ni simi kabang masang kok khnai khai awasang tini pano social media okake social media pirok nai pike kabang masang party register ya collection khana bangise ab hai ke saw tebise sapi ka patal kinani case abo acceptable ya accept khai jagya tebise sapi ka tamo business list ho kaya ab hai klagi tipra hani borok rok tal confusion to ano sung tini kise clear khane ni musubu NRC no tigi TPF ni bari me je kok sai tong nai ro borok patal kene bai waisa sogui kok sanani sahos engke phai kisa sangna phai iro social media onkhaya sakang social media wo kok se ko sakang public meeting ko se ko sakang nirokni personality no lockdown ta khuluki borona ringna gai sanai ro borni bangang request lagi patal kene ni activity lati hai ke sak no mokhango tuismu silma klai taning khake patal kene je samung tango bo bebak no srai sawi siwi tang mukumui tangya abni bagai nirokni kokni jawab ronani bangai bu mokol phiyogu sungsani buskango jawab raragu a jawab manki nirok lasinai eba nirokni mokhango tisim silsaknai angani dofano mokhang tisim silnani thangya abo first warning te last warning ang tewaisa sapigu patal kinani activities no tigi je leaders ro je kuno organized leaders ro complain khainani sakang ba any negative comment khainani sakang kisa kaham ke sungina di boni pore dofa di baskang kok sadi inkesi dofa bo kha khom khomngai nini sakawo te dofa ni soba bo ni smooth ke thangmani jagawo kebeng jagya tangnai abni bagai barsa man ke soba wo baksa ya preseti manya ke asogoi tongdi tipi sob ni baskang kebeng bi taphai tini bote wisa request khai Gabana ang clear kanya ni musumani kaya buti hai. 8 March Supreme Court ni hearing date tong mani
NRC tini tewaisa NRC ni kokno muito khlairunai Rajya Sarkar 3 times NRC ni counter file khainani bangai Supreme Court bai rizaka pia TPF ni 3 times case Rajya Sarkar counter file khainani India government 3 times time rozak mani bisingo election department by census department borok jawab counter file bai khan abni gulo 18 tariko tabo last borok kaisar decision rani thangai 18 tarik March kaisar date kiaba corona virus lockdown ni mungtui sang 12 tarik ni simin diligo belaike restriction chole mani bagai okay hai major case no pending ngi thangka Supreme Court ya tabo major case pending ngja sini Supreme Court case NRC ni okay tabo lockdown bokrok klok nai bokrok NRC ni hearing nai abo tabo lukurong sing okay aro ani khake patal kinani TPF ningai patal kina je hearing kuista borni kolom hamsak nai ro case borni financially sobe mukti klai shuri nai tungu keba physically sak bai thangba sagai subanai tungu tini borokno bahaine pipeline hambai marugo je TPF ni sobago tini zoratei ji jani sukmani bisinti keba morally keba spiritually keba financially keba physically sobagai tongnai ro borokno ang pipeline sobani salute maya par taning khangke nirokni suba subaine tini TPF tipraha ya sangsarni biskango international zoratei basagai tipraha siniha no illegal intruder 70 years rule kaitogo aboni mukti sangnaiga worldwide international community sungno suba dihesno kokrak saimno biskango basagai abni bagai obo haike nirok sungno phandoi tongmani ano phandoi tongmani bagai sobari salute maya par isi faine aro no doubt ke aro kasongo dar maya ngkhangke lockdown bokrok nai abo ka sin khanigo question abno sung tini bu saimaya lockdown government abno pia aro kokte se sajanai tung no kebini rights no costa ke fainar maya family claim tongya te violation claim maya abno bagai sung believe khai sung puito khlaiga jetu siri lockdown tabok bu kisa restriction tongmani bagai sung hearing abono video conference khaimaya tani hamla mo hearing belaike case kotor ngai sikon makan case sung khangka video conference by ngai mana pia obo hearing nga hangkhangke sung party ma thangnai government party bu ma phaine abni bangai sung o hearing tabo pending otong haifana sung appeal khai tongo dakti o hearing khaijak langthong jepro sung NRC hearing nai apro o hani illegal intruders by o hani origin aborigine people of Tripura indigenous people borokni identified nai abni bagai jesek saljoratak oro illegal intruders na identified thaigi detain and deport khaije sakjoratai biswajitni kapal hai khana sabni kapalo soni sabni kapalo nok nogo sokhainai abni bagai joto khorang tisadi o sini shason ma dakti NRC implement ma khainai CAA no tipra how implement khaimai of the case already hanging case of Supreme Court of to pal gosian khaike hani besar paksak lagi no gosian khaike ADC elaka o implement khaini humani ADC elaka kono bro implement kokono khai mandla abni bagai tipra how dakti NRC implement ngani nang sangkabang ma political decision 70 years sini ama song sini baba song sini susu song political decision failure ngkha political decision wrong ngkha aboni masul sangtini manai na dong koro salo ongkharage bari besa bihik besa tei o hawo 70 years ni je sung deprive khaja tongmani susan sason khaja tongmani buthar jagai tongman tokthar jagai tongmani o yak yokani khangkha kei o hasini ha sini hangke sini sason mangnai through NRC bidisina identify khegi political rights makai abni bagai busgani salo sung politically challenge khainani politically challenging obsung dapri karak naharnai kabangma borokni sung ke patal kina bud boycott khaimani tabole bud basana naikha ke patal kina bud boycott khaimani political power sekhlai mani pagai tini Supreme Court ni Chief Justice ni khani wasung dakti oro NRC implement khaithung honaisung abni bagine sung appeal khaitung movement khaitung continuously abni bagai TPF socio political organization socially besung challenge khani politically besung challenge khani tini abono se hani jot tipra sa dofano
जोंनि हानि हा दै दफानो हामजानाय दङ जों क्लियारलि मेसेज दङ टिपिएफ ससियेलि एन्ड पलिटिकेलि चेलेन्ज खायनाय दैबो कराखै गोसखांनि साल हामबाय जदों खायसे मेडाम थांनाय साल टिपा मावहा आइएनपिटि टिपिएफनि बिथिङाव हाबायखौ खायनो खामसानि बागै गोसखांनि सुबिदाफोरखौ गुबै लानो बबेहाय कन्डिसन डाइरेक्ट हमखा निरनि सोंमानि निरनि क्वेश्चननि बागै हामबाय निरक जतन साइमनखा टिप्रा मथा टिपिएफ दै आइएनपिटि आइडियोलॉजिकली यूनिटिंग एलायंस बोथ पॉलिटिक्स नि बागै एलायंस मानि याखो आरो आइडियोलॉजिकली सि एलायंस ओंखाय दाव जों एनआरसी नि मूवमेंट नि बागै जों आइएनपिटि नि हिखे सिन आइडियोलॉजिकली एलायंस नि कक बरफ सुंबाय सपोर्ट खायनो बरफ बरमि सबागो जों रिहर खांखांखै जों आरो सबागो जों सामिल दखना आबनो यूनाइटेडली जों सबा खायनि बागैसे आइडियोलॉजिकली एनआरसी सीए नि इशू आबे बागै जे टीपीएफ एंड टिप्रा गोसखांनि थिनानि संबारनि सबाव के आथुनसा तंनाय आबो जोरानो कक सनाय टीपीएफ तो पॉलिटिकली